I pozdrav ljudi, ovdje je Deda King 123 i danas snimamo Agario. Htio sam da snimam ovo samo zato jer onako sam vam obećao kad sam čisto zbog toga da ću snimat Agario, Slither.io i takve stvari. I danas ću probat ući među prvih 10. Kao što vidite, u serveru ih je preko 100. Ja sam 91. trenutačno. Tako da bit će teško. Jedinite ako nisam neki pro u Agariju, ali evo, krenite zbog ovog. Evo ga, znači idemo dalje. Zašto mi ne ide gore? Jako mi se sviđa ovaj novi rekorder koji imam. Poboljšao se zvuk i to. Vidite kako su veliki ovi prvi. Možda ovaj čak i nije prvi, a jako je velik. Opet sam pojeden. Evo malo mase i opet sam pojeden. Čovječe, baš me mrzi ovi ljudi. I opet nisam preživio. Inače, kao što ste vidjeli, snimio sam Minecraft PvP. Bilo je jako zabavno, pogotovo meni. Pošto sam uništavao svog prijatelja. Doslovno, tako. Snimat ću još PvP-a puno. Imam dosta prijatelja koji imaju Minecraft i dosta dobro znaju igrat, tako da... Kao ja. Osim njega. Evo ga, znači pokušavamo doći bar u prvih 50. Ne uspijevamo nam ni to. Ljudi moji, ovo je tuga i žalost. Da. Sad mi malo i laguje, što radi dodatne probleme. Ajma, sad laguje. Joj, kad laguje ne mogu ići ni... Da, ne ide. Ne ide i gotovo.
Nisam neki igrač, možda bi na kompu bio bolji. Sad sam na mobu pa možda zato. Evo i meni uspije pojeti sad. Ovi su koji su priplaćeni na mene. Podržavate mog prijatelja Ivana 123, barem mislim da mu se tako zove kanal. Platite se mu se na kanalu. Pa ćemo snimat možda i više PvP-a. Evo ga, sad imamo preko 100 mase. Evo, sad smo 33. Znači, približavamo se među prvih 10. I da. Ispali smo opet, ali pokušavat ćemo, bit ćemo uporni dok mi se stvarno ne bude dalo više. Previše je ljudi na serveru, ljudi. Da. Ne mogu ja to niti među prvih 30 vidite, kao li među prvih 10. Teško to da ću uspjet. Vidite, više od 90 je sigurno na serveru. Sam mi laguje malo. Mrzim to. Idemo iz početka. Ne znam koliko smo već puta umrli, samo sam da dosta. Da znam, uagario sam. Vidi se da sam u Minecraftu puno bolje nego ovdje. Probat ću se razvojiti na 2 dijela. Sedamdeset i treći smo. Da. Evo ga, znači jedemo malo mase. Iz slučajnosti. I sad rastemo. Slučajno. I laguje i sad smo ovdje. Nemoguće ovdje preživjeti. Pokušat ćemo se nekako izvući, evo ovaj smo i puno manji. Daj, uvići se. Pokušat ćemo još jednom. Pa da vidimo što možemo napraviti. Jer teško je. Bar meni. Ok, ovo je sad glupo. Evo, zbog laga, žao mi je ljudi,
Ali morat ćemo završiti ovdje video. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Čekajte, ja malih problema imam ovdje. Samo malo. Evo, znači našao sam problem. Znači, bit će još možda agarija, ako malo ću vježbat pa će možda biti bolje. Tako da, evo ga, tu ćemo stati, vidimo se u sljedećem videu.